do it. Then we'll sit down. Yeah, no problem. Actually, we have asked. We also want to put certain expenditures which has happened, so that the public. Climax. Yes. Okay. Then now. ठीक. Thank you. Thank you so much. एक बिली बाबू एक चेयर डालो. Later on later stage also it can be modified, it can be added. We have got this opportunity to develop a website for. The website is basically a CMS-based website, and it is responsive. Earlier, old website was not responsive. This is more improved and. Sure. Who will be supplying? So, sini tamas na no years MDC kuni pura hanke tamas na junal hanke wa aros habling. Sini electronic media, the print media, the sini kabang ma kop ma tunai rono. Bilawa hambaya paru tebe sini orojaga paimanda paja sini MDC Sodagor Koloi, Masongkor Deborma, Ganesh Deborma, Direndra Deborma. Tebe sini website integration Khaipra sini Maharaja Tongo, Deputy CM Tongo sini EM Bromganang Chittoranjan Deborma Tongo. Tebe IT Director ni Khaijak sini CEO Borok Tongo. Ini sini edisi Hapang ni ingwei kaisa katal website integration Khaijak ka. Agini je sini website tongmani mo responsive ya sang nainana thangkha hingke time kisa kabang nangmo daiti payangmo nge teibo sini o jagao update gre sang jekno information sini edisi ni no sini lokurok nainani thangkha hingke sawi maya je sini edisi tmabu get tini sing one choka ekma sage sini IT Director Bromganang Suprokas Zomatianang Phun Khaikya Phun Khaiwe chini IT no sing bahike te sa develop khaimana kisa sano subadi hai hni sakha hingke bosawu sing khairana nang sakha hingke hai hni hongkha hingke sakha kisa khaigera di bahike te develop khaimana ge chini bobagrani one song mungbai chung tini samung khai tongo chini IT ni bisingte chini website ni bisingte chini edisio tuma tongkha abo joto no saimana ja tuluk sing update khaline jodio tini website integration khaimani bo kwangma information daje etongkho chini update document angkrikho chini PU level ni joto officer no instruction ojak within 7 days boro information collect khai rona ni bagoi sing boroni information by chung ajaga thangwi chini website or department wise joto no kaham ke information saimana tebe chini fan edisi ni fan central ni fan busuk phaika state ni fan busuk phaika chini edisi ni own revenue fan busuk tong ni kwangma share of taxes busuk sing mai tong oba hairo public ro ni mobile bank no o website ni bising te sawi mana tebe sawi mana chini daily activities tabak sini video gallery store rozaya kho sini picture gallery tongo happen up to date yang wi tongo sing chesta khaine sini website no tebe develop khaiwe sini programs sini ADC authority ni joto program solai tongmani basang samung tangui tongmani jonogon day to day bahaike
जोंनि वेबसाइट नि बिसिंते नौवै मानाय अबहायजा जों व्यवस्था खायदों जोंनो ताबो पाब्लिक रक गोबांमा क्वेश्चन खायमानो ताने हेंखे जों सामं तांमानि न सिया बर' जागा पाब्लिक नि रां सबाय जाखा अब गाहाम के सायमे ने बाङै एदिसि हाफां मुंसा सामं खाया हायरक गोबांमा बै लुकुर कक सङै मानो किन्तु आं सारा त्रिपुरानि चिनि तिप्रासा लुकुरनो कयनानि मुसुगु तिनि नि सिमि चिनि ओ वेबसाइट नि बिसिंते चिनि एदिसि नि जे सामं चलै तंमानि एक्टिविटी चलै तंमान न गाहाम के सायमाना तेबो गाहाम के सायमाना चिनि पास हिस्ट्री र चिनि पास हिस्ट्री गोबांमा सायमे जे चिनि महाराजा र चिनि तिप्रासा नि बाङै बुसु खायगलांखा अबहायरक सायमे ने बाङै गोबांमा एलिगेशन खायो महाराजा नि आमल तमा खायखा तमा बर' खायगलांखा अबहायरक सियानि बाङैनो तिनि महाराजा नि अगेंस्ट बे कक सानाय दङ गे जोंबो अबबो सायमाने जे महाराजा बीर विक्रम बाबुनि सिगां राजा तनाय र चिनि दफानि बाङै बुसु साम खायगलांखा अबहायरक चिनि पास हिस्ट्री सायमानाय चिनि लाइबुमा डिटेल्स अ जागावो जों रनानि बागै चेष्टा खालायनाय चिनि एडिसि हाफांनि एबा चिनि मिउजियामाव गोबांमा डकुमेन्ट दङ महारावनो कालेक्ट खायो तिलक तिलक जों अर जागा आपडेट खायनाय गे जे अपकमिंग चिनि प्लानिंग फाइनाय चालो चिनि एडिसि हाफां तमा खायनाय विजन डकुमेन्ट दं चिनि महाराजानि वानसं माने सामंनो जों ओ वेबसाइट जतन सायमानाय जे जों एडिसि हाफां तमा खायनि नाय दं बसगां 5 বছর बसगां 10 বছর बसगां 15 বছর अबहायरकबो अ जागा रजानो जतन हामबाय सर लास्ट क्वेश्चन ईएम समेबा अबहाय तामनाय जो तो जुनाल चेयरमैन बा एमडीसी समरे अबहाय कायसा लिस्ट आजागा तागु खुनुया का अबरा गलरबर जाना ब्लै सोंमोन गाहाम जों आगेनि वेबसाइट नि र नायनाय दि ओल्ड वेबसाइट चिनि जुनाल वाइस क्लिक खाय हाय के ते मोनसा डिटेल्स फायां पाय इनके ताबो बचिनि इनाग्रेशन माने ओ वेबसाइट बो गरै ख जदिउ जों बनो मडिफाई खायनाय अपडेट खायनाय नों निनि जतन सायमानो चिनि 587 एडिसि विलेज दङ किन्तु ब जुनाल कलाय अब सायमेया गोबांमा दं ब साब जुनालनि आन्दार दं अब सायमेया गोबांमा दं इनके ताबो ओ वेबसाइट नि बिसिंते चिनि जोन नि जागाव क्लिक खायखायके आरो 8 जुन फायनाय 8 जुन फायखायके वे जुन वो क्लिक खायखायके वे जुन न कयते साब जुनाल दं अब सायमाना ओ साब जुनाल खमलंग साब जुनाल निनि बेलबारी साब जुनाल निनि अबिचरण साब जुनाल अमा हायके क्लिक खायफिखायके आ जागानि एडिसि विलेज थुं पाना इनगे ओ एडिसि विलेज न क्लिक खायखायके आरोनि अफिसर माने विलेज सेक्रेटारी बानिनि अरनि जे कर्मचारी चेयरमैन चिनि ताक चेयरमैन तंनाय रनि बॉडी आबो सायमानाय बरनि कांटेक्ट नामाबो सायमानाय किन क्लाइसेके चिनि चेयरमैन मेंबर नि सेक्रेटारी बायनि कानेक्ट माहा जेमन चिनि जुनालनि बायबो चेयरमैन न क्लिक खायखायके जुनालनि चेयरमैन अर लिस्ट मानाय चेयरमैन लिस्ट मा हांखे आरो जागा बनि कांटेक्ट नंबर मानाय ईमेल नानाय एवरीथिंग नों मानाय जाते पब्लिक नि जे समस्या तंमानि दायतिनो माने बबाय कांटेक्ट खाय सोंमानाय ताबक जों सायमेया गोबांमा बरनो निनि वे जुन नि चेयरमैन सिबाबो गोबांमा सायमेया हांखे प्रॉब्लम फेस खाय दं प्रो हठात के चिनि चेयरमैन न सायमेया के ताबो ओ वेबसाइट नि बिसिंते अमो जे नों नामाने नों तमानो ना नों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नि तै माने निनि समस्या खायके नों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चिनि डिपार्टमेंट लिस्ट दं आरो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नो क्लिक खायदि आरो निनि पीओ लेवल नि ऑफिसर फायनाय निनि जोन वाइज बो जागा एग्रीकल्चर ऑफिसर ऑफिस दं ताबक चिनि एग्रीकल्चर ऑफिस बरो दं जों माने नायतुंनायनि हेंखे अनेक कष्ट नांग किन्तु आ जागा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था हेंखे एग्रीकल्चर क्लिक खायदि बनि परे ऑफिस सेटअप जों नोवैने बो लोकेशन नो ऑफिस दं ऑफिस न रनि गंडासरा निनि गंगानगर जेफना आमासा अमहायने क्लिक खाय हेंखे आरो जागा ऑफिसर डिटेल्स माफिनाय माइके थुं डिपार्टमेंट न आईसीटी बन माने बस आईसीटी नि अंडर बो प्रॉपर्टी तंगनि नि फॉग म्यूजिक कलेक्शन नि म्यूजियम हंदि एवरीथिंग माने हेंखे नों ओ कलेज फॉग म्यूजिक कलेज थांखा हेंखे ओ फॉग म्यूजिक कलेज